Namba ya andu aria makuite kumana na homa ya corona guku bururi-ini ikirireirie o kuongerereka. Gicunji kinene ari kia aria maikitie miaka na aria mari na mirimu ingi ta cukari. Ihinda-ini ria mathaa 24 namba ino yongererekete na andu 16. Ithabu ria hamwe ria aria makuite nginyagia riu rikirugamira andu 858. Ihinda-ini riu andu 497 ni mekiritwo mukonde gukorwo na murimu uyu. Aya ari gatagati ka andu 4,888 aria ithimi ciao itafanitio rungu rwa mathaa 24 na gukinyiria andu 86,184 aria mari na murimu uyu guku bururi-ini. Gukinyiria riu andu 1,189 makomete thibitari-ini ngurani guku bururi-ini, 27 mari ICU, 27 angi mari macini-ini cia kuhuhia na angi 41 makiheo riera. Hamwe na kaunti iria ciandikithitie arwaru aingi umuthi ni kaunti ya Nairobi na andu 227, Machakos 64, Mombasa 51, Uasin Gishu 37, Laikipia 28 na Busia 19 hamwe na kaunti ingi. Namba ino igithie na mbere kuongerereka, riu thirikari ya kaunti ya Nakuru ni irutite mukana ati thibitari nyingi iria iratangikira arwaru a murimu uyu ni irikitie kuihura. Gavana wa kaunti ino Lee Kinyanjui akiuga thibitari nyingi cia muingi citigaritie o gicunji kinini tu gukorwo ikihura. Hospitali zetu ziko about 80% full, which means if the trend goes on in the next 2-3 weeks, we are talking of a situation whereby we may not be able to contain these people who are reported. So matuko meguka thibitari nyingi cia gukorwo itekwamukira arwaru. Aikari a kaunti ino makiurio guthingata mawatho na mitaratara iria gathikitwo niguo kurigiriria gutherema kwa murimu uyu makiria. And therefore this must act as a clear warning to our business people, be they in the public transport sector, our markets, our supermarkets, even our churches. Hata hizi mazishi ambao tunaenda na watu bado wanakiuka sheria, tunasema tukiendelea hivi we will have no choice but to adopt very serious containment measures. Maya magithiaga na mbere, MCA wa wadi ya Huruma Peter Shoba ni ahurukirio kaunti-ini ya Uasin Gishu. Shoba akuire ciumia 2 hituku kumana na homa ya corona, undu uria ucungiriirie bunge ya kaunti ya Uasin Gishu gukorwo ihingitwo kwa ihinda niguo kuhe kanya amemba angi gukorwo magithimo undu umwe na gukorwo makiiga keheri. Handu-ini ha Kameme TV, Njutagwo Ngina wa Waduro. Tunaongea wakati moja